Aprang sih kadu kawi labang su YouTube channel long kelang raduan fans tami nili hinpen nili dia cahang pon iglo dia ka cahang alambang la pulo nili non mulam nali tumpan video bangkenang 1p ik tek lo athema nali tumstami chini ikpo nili already YouTube community post lo stami post pon iglo la per WhatsApp group kar British 2.0 WhatsApp group lo stami nili post iglo la pen Telegram channel lo stami nili post iglo la pen kadu kawi stami arjulong potahai lo nilipai kiso amasi nilibang video ka upload je apor bang long ik edalo nasi pini bang puthot nili nali tumhan video nawan pithu ek lola pen pini ni labang so video long nali tum ke thek pon long ji labang ke la non self help group atum suri ke batangka kilong ji mate amret brixian dolona long thingpi klim ki atum stamela bang so tangka kilong ji pu form ko son se ka fill up pon ji ma labang so puthak pini nali tumhan klar dagalam labang so video lang nang than pachini pon ekpo la penali tum stame labang so video ki cheng pen kijut an lang pon ikon tang de non pathek mate padar de pin pen labang so a form ka fill up neng ji a process le lang pon nang la pen chithan pon nang la penali tum phan nili non nang than pachini pon ekpo labang so form abang ko son se ka fill up pon neng ji ma eson so ni la pen ki thega na son bang nili stame nali tum phan nang pi nang than pachini pon ekpo la penali tum stame labang so video long thek pon long ekpo la penali tum kuna nat pesni li video kilang malapen ko nana da dim sila bang so form bang kilong dun la pen ka samit lo manali tum comment nang pigon la pen hola form kilong le la ngatum stami comment nang tok dun iktame la si non pada de pen pang cheng pon nang la bang so a form ka fill up nang ji a process pa nili la bang so form la bang ke mobile pen sini li capture sini li puthot pdf file semar pen sini li tum pan nili nang than pachini pon ikpo la pen afrang si la bang so form ka fill up pon nang ji ki cheng pon labang ke nani tum la screen along thek longi dak passport size photo nani tum a photo bang pik nang po lapen ison alam labang so form labang ke ingnut pen epak wet zilongi labang so form bang ke mate ingsi isi wet silong long ikji lapen labang so form labang ke inglong long ni jong sika philap chokchi pulote labang ke nang litum bang ke labang so alli bang long don de po labang so mukhya mantri mahila odemen mitta abhijan labang so atangka bang ke ngasinali tum lang pami pen le nali tum labang so form bangke fill up dan ikut tang di pang cheng pono na nilina than pachini pon iglo apa sinali tum dak photo passport size photo nali tum pa bon ignang po dapen lapu bang nani tum thek polong igji daga application number lapen a form number nani tum la serial number bang do ikpo lapen puthot kecheng bangke foto pabon nang po lape abang so form along ke english pen re kitok do lape sms pen re tok do la sms pore thek nang bangge nali tum sms pen pore pen le nali tum tok do non kali pulote nali tum english ka pore tum bangke english pen le tok don ta chok iksi lape na prang si dak name of the shg member mate self help group a member dak tok nang po nali tum men kuma men pen si kuma men si si self help group bangke do don ma labang so men nali tum dak tok dun ignang po lagi tok neng zila bangke ame ke thiang sepen mate capital letter pen ang se tok nang po da pen puthot la number 2 lang banali tum la self help group amen ko son mala bang so group amen nang litum dak tok nang po munit amen kalin nang litum la self help group pen ingsi AC amen do la bang so amen nang litum tok dun igon la pen number 3 lang bangke self help group MIS code nang litum self help group along stami code number do nang litum self help group code number labang sa code number nang litum jong si lang thek thep pute nili phan homri kon nili stami nang litum phan na than dun japan bori ponik po puthor ladak mobile number nang litum fill up dun ignang po mobile number ka fill up dun nang sila bang ke bank account lapen aadhar card long killing a mobile number killing tang keto a mobile number sidak bang pidun ignang po lapendet ke fill up pon tunang lang labang ikas panganan itum tok nang po general ma OBC ma mate OBC ma labang kenang litum dak do igla general lapen OBC ST SC la ando la si ilitum karbia khai atau mangke ST penak posina litum la ST a box song na putik pidon ikon lapendet do tulang wherever belong to moran matak community labang kenang litum dak no dim pidon ikon lapen puthada karju pondolang wherever belonging to T tribes nali tum jong si T tribes pulotela bagania jola sono alang litum along pen pulote nali tum yes berdunan non ilitum kar bitum T tribes ke kali las no berdun iko matet pidun iko lapen
puthot dak important bang sono saving bank account number la account number banali tum dak mistake tipin pen isi lang pami pen nang litum pidun igon tokdun igon la pen puthot la bank name bank mate bank amen banali tum dak fill up pon ignang po la pen branch name stamina litum dak tokdun ignang po nali tum bank bang ko so branch man la bang so branch amen nali tum dak pidun ignang po la pen nali tum la bang so details bang ke account book long lang ikong hadas nali tum la account details an bang do ikpo la pen IFSC code mate IFS code nali tum dak berdor ignang po la bang so code numbers tame bank account nong si do ikpo la pen puthot dak do thulang village bang nali tum dak minority rilo nali tum arong amen dak tokdon ignang po la pen la tok det pen fit puthot dak do thulang dak bang ke nali tum gram panchayat mate VCDC mate VDC MEC constituency amen bang dak tokdon ignang po mate block ingsi area men nalitum dak tok dun ignang po labang sodim lapen dak tok igde pen fit nalitum la block amen nalitum ko so block se kidam dama labang so block amen nalitum dak tok dun ignang po lapen block amen pilap igde pen fit district amen tekloin district name labang so district name bang nalitum dak filap putun ignang po lapen putha do thulang dak LAC name mate LAC stamina nalitum pidun ignang po ko so dima lapen nalitum la voter ID number efik ID number mate voter ID number banali tum dak fill up dun nang zikinang solo labang so voter ID number nali tum labang so box along fill up dun igni voter ID nali tum front side lang la te thek long ji lapen polling station amens tami nali tum dak tok dun inang pol haye voter ID long sidulo lapen polling station serial numbers tami voter ID long sidulo nali tum lang pul ingon lapen lapen aku puthot dutlang dak no number of child if applicant lasin bangkoan ma sumar labang so sumar details dak tok dunang po sumar details kali bahini pulte bahini tok dunang po lapen puthot dak karju pon do thulang and number of girl child of school going age 3 to 4 if applicant lasidak bangke also sumar bangko an mala bangso details naliton la bangso box ang togdon ignang po lapen dutulang wherever the girl child has been admitted into school if applicant nalito la baso adim ke yes pidun igong lapen wherever sleeping planet during our Amrit Brikshya Andolan servicing and growing Amrit Brikshya Andolan along nalitum thingpi arong edun de ma la bangso ahot nantum edun de ma la bangsa nalitum dak tok dun inang po la sikado ka wis tami edun lo la sinalitum la yes pidun ingon la pen if number has sleeping has been planted in place during the time of the fill form la tanalitum dak yes la pidun ta chok kalde no le nalitum pidun la banalitum ninghang lo la pen whenever definitively any loan taken from SHG VOCL bank or any other financial institutes exception microfinance bank loan period to 2021 and kana hudna litum self group lapen kaprek loan endowment hunde malat tanalitum dak pen fill up on ikpola bang tanalitum ninghang la yes manuman manalitum fill up don ignang po lapen economic activity to taken up with the fund labang nalitum pp data chok labang sodim ke la unimportant te labang ke lapen putho dak declaration form banalitum fill up don ignang po declaration form fill up bang ke dak nalitum amen tok don ignang po lapen dak bangke WO kalite daughter of kalite wife of lason banani tum tok don ignang pol dak jong si dak bangke nang litum arlosomen pol dak bangke husband amen tok don ta choklo dak bangke lapen declaration lahai dak dolang I declare that until the fund received the government as the first business plan submitted by me lasan dak tok don la lapen kitok tunang lang labang ke daganang litum amelo mati sign pidunang po signature of applicant lapen adet dak tok dunang po lapen place banget tok dun inang po la tok de benefit puthot nang litum thek tulong lang ladak bangke SMS melo asabisin pore thek tuma asabisin pore ikon lapen dak sangklep patra 1 lapen puthot dak dutulang sangklep patra 2 pula santu tula sidak ka fill up dun nangzi labang ke an kisung ke wei sidak literalment tok dunan lapen dak bangke apin somen tok dunang po lapen age lapen years and a member of dak tok dunang po lapen dak self group ID pidunang po lahai hui lo dak apen litum signature hai hui dak pidunang po
lapen lai bangke nalitum tok thekji ka filam nangji bang thang kisung awi ing sivela lapen the witness signature stami pinang po lapen applicant signature pinang po lapen kijutsi la labang kenali tum dak theklongji dak tok to photo of sibling plantation during Amrit Brikshya Andolan la sinali tum hola Amrit Brikshya Andolan hot photo kablu do hola bang so photo bang nali tum la hiniedim pabon iknang po labang so hiniedim bang kenali tum hola bang so hot photo bang ke pabon don iknang po jong so labang so photo jong sawi pulte labang ni lista me putek tidak po mante vitek tidak po lapen labang so photo jong se awi pulote labang ke chok chila lapang ke do igwek nang po kali pulote labang so ali bang ke long dun de data thek ba long dun ta thek labang ni lita lan update bang pig long thek the update bang long thek kali nili update bang long le la se mo afit jong se pini update do pulote nili labang so puthak banali tumpana than pechini pon ikpo la si dak bang ke labang la hinia dim bang ke photo pabon don igwek nang po Amrit Brikshya Andolan hot nalitum thengpi ke arong mate thengpi klim ki e labang so photo bang pabon don igwek nang po lapen dak nili labang so form bang epak pak sinili lapu katuli mate kau thailo camera pen lapen labang so form bang ke ingsi books asoni mate ingsi alu kitab asoni labang so form ke lasi ala kilong tang mate ka filap dun tang ki pitang tumang chini ikpo lapen kilong le tumbang ke nalitum labang so video kan maser on seregon lapen labang so video nalitum lang ikpo men lalo asipinya video lo manila short information na keman pibang la ansor lo lapen labang so form kuna silong zima pulo tang tenali tum blog office pen silabang so form ang pigji labang so form labang ke print out penali tum fill up pidun lo pulo labang ke exhibit ke la thema labang so form la ke government na hin pen si ki pipon lo labang so form lapen inut pen epak wedji mate isi wedji jalalo lasi pinya video lo mani lilla short information na litum hana ki wan pi mal answer lo lasi labang so video kilang pen stamina litum eson soni dak fill up thek pop sining the por lo lapen labang so video ta na litum share por ik pol lapen labang so YouTube channel lo subscribe ik pop si ning the pon las do me thak me kadu ka ve karbitis 2.0 YouTube channel ong kilang ra do an fastami nilhin pen cardom to change